Kaki-kaki smash, tunggu sekejap. Ada raket yang boleh bantu korang smash lagi padu. Barang baik, kita review. Let's go! Ini dia geng, raket Vita Thruster FC Ultra. Berat dia 4U 83 gram. Balancing dia head heavy. Stiffness dia stiff dan max tension boleh tarik sampai 31 pound. Frame compact frame jenis 3 formation. Ada 3 kombinasi frame iaitu aerodynamic plus triangle plus power box. Ground mat ada 76 lubang. Ada teknologi high resilient graphite plus hardcore teknologi plus nano aerogel plus 46 tan pyrofi plus nano 45 TR. Ketebalan shaft 5.8mm super slim shaft. Ada teknologi high resilient modulus graphite plus 46 tan pyrofi plus metallic carbon fiber plus Rico handle dan ada powering pro. So, gabungan semua teknologi ni, raket ni boleh bagi korang power, zero vibration, swing laju, nak susap-susap, semua boleh geng. Overall, raket ni sesuai untuk attacking player, aggressive player dan hard hitter. Raket ni dipakai oleh Jonathan Christie. Stok tak banyak geng, siapa cepat dia dapat. Nak saya racun barang baik, boleh terus tekan follow geng.